o izbornom zakonu, što biste evo u Briselu u jednoj rečenici? Hajde malo da se uozbiljimo, nije ovo kviskoteka. Nije kviskoteka, ali gospodine Izetbegoviću, Na engleskom. jel vi ovo smatrate kviskotekom? In the beginning, in the beginning, in the Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning, in the beginning. Profesore, jeste zadovoljni? Ljudi će ga razumjeti što govori, nije fluidno, ali razumjet će ga što govori. Pred vama je među ostalim i imenovanje i tu i završavamo mandatara Nećete mene pitati, pošto znate da znam. Jel to Da, važno? Ali možda Denis da koju kaže. Ajde, nema problema. Gospodine Bećiroviću, Sve što sam imao rekao sam. ali ne na engleskom. Kad treba i na engleskom. A hoćete li reći? Sve što sam imao rekao sam.